Xiyenge xa Vulavisisi SIU xi rhumile 33 wa milandzu eka maphorisa mayelana na vukungundzwani bya thendara ya switirhisiwa swa sivela COVID-19 kumbe tiPPEs. Ku tshembiwa leswaku ndzawulo ya rihanyo eka xifundzeninkulu xa Limpopo va humese kontraka yo durha 125 wa miliyoni ya tirhandi swi nga ri enawini. Vatirhi lava nga ka swiyimo swa le henhla va yimisiwile entirhweni mayelana na mhaka leyi. SIU va leseka lomu ka 42 wa tikhampani leti nga vuyeriwa eka kontraka ya 486 wa miliyoni ya tirhandi eLimpopo. Xiyenge xa mapatu eLimpopo na ndzawulo ya mfumo miganga na tona a ti ri ku lavisisiweni. There are some recommendations from the SIU, and our worry comes because the office of the Premier, he said he doesn't want to talk to the media because now we are worried. What does he doesn't want to speak to the media because that thing is public. He must just implement the recommendation so that the people, the law, the enforcement law can take its course. Ofisi ya Holobyankulu wa Limpopo veri va karhi ku hlela xiviko naswona va ta hlamula hi ku famba ka nkarhi. Swatetano Nhlangano wa vatirhi ni hawu veri xiviko xi hlamusela mhaka leyi ku nga khale va vilela hi yona. We found it very much despicable that the findings that are there in the SIU reports clearly indicates our long-term stance on corruption. That the money that have been used there could have been used for many things to save lives to our people. Nhlangano wa Conty Lebepe Foundation veri va ta yisa mhaka leyi ekoto loko ku ri swibumabumelo a hi leswi tikaka.